krivi za svoj loš položaj. Da, nisu nimalo krivi, a upravo možda bi mogli da se nadovežemo na ovu priču. Dakle, kada je reč o promociji zajedničkog stvaralaštva, kada je reč o marginalizovanim osobama sa određenim oblikom invaliditeta, na koji način se oni integrišu, na koji način u ovom konkretnom slučaju o kome ćemo pričati u narednih nekoliko minuta, oni postaju stvaraoci i ravnopravni učesnici u pozorišnim predstavama. To jeste negde cilj i smisao postojanja radionice integracije koja je na kraju svoje uspešne sezone 2009-2010. A tu uspešnu sezonu obeležit će izvođenjem predstave Hodnici žuti, purpurni, plavi u nedelju 27. juna u 20 sati. Idejni tvorac inače ove radionice je naš istaknuti dramski umetnik Predrag Miki Manojlović i o tome ćemo pričati u narednih nekoliko minuta i o ovoj predstavi i podsjetit ćemo vas, a i one koji ne znaju, upoznati upravo sa radom ovako značajne radionice sa našim gošćama. A naše gošće su Svetlana Porović-Mihajlović, koordinator programa radionice integracije. Dobar dan i dobro nam došli. I Ljiljana Trbulin, glumica i učesnica u pozorišnoj predstavi o kojoj ćemo također pričati i uopšte o takvom jednom iskustvu, Ljiljana. Najpre da se mi podsjetimo rada ove radionice. Rekao smo, uspešnu sezonu ste priveli kraju. Zapravo 2 godine postoji radionica integracije. Da, radionica integracije postoji i više od 2 godine, ali sa ovom oblikom rada je počela u septembru 2008. godine izvođenjem prve kulturne večeri. Ovo je, dakle, zaokružujemo drugu uspešnu radnu sezonu, mi tako volimo da kažemo, jer u suštini tu je i poenta. Od osnivanja do danas izveden je čitav niz događanja, aktivnosti, programa kulturnih večeri, a u sezoni koju upravo zaokružujemo u nedelju, takvih aktivnosti je bilo 45 i u okviru njih izvedeno je 29 programa za osobe sa invaliditetom i naše zajedničke prijatelje, kad kažem naše, mislim njihove i naše, koje su nam poklonili i podarili istaknuti umetnici Srbije. Kad govorimo o tim brojevima, to zvuči, ali ono što se možda iz njih ne može u potpunosti naslutiti, to je ta radost zajedništva koja obeležava svaku aktivnost u radionici integracije. U prethodnoj sezoni mi smo praktično radili u 3 okvirna programa. Jedan od njih je radionica kreativnog pisanja koja je pokrenuta u januaru za slepe i slabovide. Imali smo susrete, sastanke i veoma radne aktivnosti svake nedelje, a uz to su nam se pridruživali i istaknuti naši književni stvaraoci, pisci i pesnici, da zajedno sa nama, praktično onim ljudima željnim većih znanja ili produbljivanja sopstvenog znanja, približe kako književnost i literaturu, tako i veštinu literarnog izražavanja, i reč je o veoma talentovanim polaznicima koji su se već i ranije okušali u literarnim ostvarenjima i taj program ćemo zaokružiti, nadamo se zaokružiti izradom, odnosno sačinjavanjem jednog zbornika radova koji će biti jedna fina ilustracija šta smo mi to 6 meseci radili. Druga grupa programa bila je muzička sezona koju smo i ranije, da kažem, grupu muzičkih programa imali u okviru radionice integracije, a malu muzičku sezonu otvorili smo u februaru ove godine i pokušali smo i nastojali da iz raznih uglova praktično osvetlimo umetničku muziku i stvaralaštvo, tako da smo imali 4 veoma međusobno različitna i interesantna koncerta i ono što još od maja prošle godine kao aktivnost, to su upravo ovi Hodnici žuti. Ovi su hodnici o kojima ćemo popričati sa Ljiljanom. Ili ima treme, Ljiljana? Mnogo je. Ovo prvo takvo iskustvo. Meni jeste prvo, ja sam malo igrala u folkloru, ali ovo je, mislim, nisam nešto nastupala, ali ovo je stvarno bilo strašno. Još uvek je pomalo ime treme, ali... Je to glavna uloga?
Pa sve smo glavna uloga. Svi ste glavna uloga, dakle tu nema opet tog isticanja, opet tu dolazimo do te promocije zajedništva, je li tako? Pa to je u stvari ta lepota rada u radionici integracije. Da, integracije. Je li bilo teško, naporno pripremiti? Bilo je teško pričati o sebi, bilo je teško izaći na scenu, bilo je teško napisati nešto o sebi, predstaviti se, ali ne kazati previše o sebi. To je bilo strašno teško i teško je to reći pred drugim ljudima koje većinu ne poznate. Mislim, ne vidite tamo u publici i pokušavate da na njih ne mislite. Vrlo je bilo teško to izneti, ali negde smo već to navikle i to je već... Ali motivacija i želja su jače od bilo koje treme, jel da je straha? Motivacija postoji. Kako je inače vaše iskustvo u radu radionice? Ja sam za ovu radionicu čula maltene od samog početka. Nisam samo bila na prvom, bila nešto kao sa Nebojšom Dugalićem, nešto kao... Kabare. Uglavnom sam posle toga bila na priredbama koje su organizovali u radionici. Bio je na sekretarici u Savezu slepih sam pronašla za audiciju. Prijavila sam se, nisam očekivala da ću proći, ali bila sam jedna od 30 ali ste prošla. Sam prošla i učestvujem u radionici kreativnog pisanja, koja je sad, Svetlana je to baš pomenula, koja sad se privodi kraju. Da li će to ugledati svetlost dana ili neće, to ćemo da vidimo. Da, ali hajde ukratko, samo ako možemo da približimo našim gledaocima, dakle, osim vaše treme i vaše uloge, dakle, u čemu se ogleda ovo neobično ostvarenje? Koja je suština, koji je cilj, dakle, koja je sama srž ovakve jedne predstave? Mi smo 5 žena koje su različite koliko to mogu da budu. Dobro. Ali smo sve negde smo na istom nekom putu, sve smo različite, prolazimo kroz život, kroz naš problem koji sve imamo, ali pokušavamo da taj naš problem ne bude dominantan, nego se borimo protiv njega, ako tako mogu da kažem, i borimo se svaka na svoj način kroz život i to negde pokazujemo u predstavi, pokazujemo razigranost, pokazujemo duhovitost, pokazujemo tu našu želju za životom. Ali želju možda da prepoznate suštinu tuđih problema, je li tako? Prihvatite različitosti. Mi želimo da i mi budemo prihvaćeni, ali da prihvatamo i druge. Kod nas su na predstavi gostovali i paraplegičari, i gluhonemi i sa raznim drugim potrebama. Kome je namenjena predstava? Svima? Predstava je, da kažem, posvećena slepim, slabovidim i osobama sa invaliditetom, ali u suštini kao i svi ostali programi koji se odvijaju u radionici integracije svojim umetničkim kvalitetom namenjeni su najširoj publici i svi ti programi koji se izvode su otvoreni za javnost i potpuno besplatni. I posvećeni podizanju nivoa društvene svesti. U suštini mi nastojimo i pokušavamo iz sopstvene želje i potrebe, iz sopstvenog poimanja stvari da pomerimo neke granice i da ukažemo na to koliko su ovakvi integrativni procesi važni i neophodni svakom društvu pa i našem. I upravo ovi hodnici, žuti, purpurni, plavi, koji su osobe oštećenog vida, slepe i slabovide, napravile za nas koji kao vidimo, a da li gledamo i umemo da vidimo. A da li umemo da vidimo, to je u stvari taj reverzibilni proces. Tako je. I tu je lepota. Nova sezona počinje u septembru, koji je već tu. Koji je već tu, naravno, a mi ćemo još reći da pored Ljiljane u predstavi igraju Nedeljka Ložajić, Zorica Trifunović, Svetlana Gogić, Vesna Radulović, Stefan Pantić i Nebojša Dugalić, je li tako? Da. Da, reditelj i koreograf Sonja Vukićević. U nedelju 27. juna u 20 sati, nismo rekli gde? Radionica integracije ima svoj prostor koji se nalazi u ulici Braće Krsmanovića 28a, na lokaciji poznatoj po imenu Bara Venecija. U suštini jako jednostavno da se dođe do nas i ja ovoga puta pozivam sve vaše gledalce i sve Beograđane da se pridruže ovom našem radu i nastojanju da osete lepotu i budu deo ne samo prilikom ove svečane završnice, već da prate i sve ostale programe koje će se odvijati. Hvala vam mnogo što ste bile gošće jutarnjeg programa Studija B i vidimo se u nedelju u 20 sati. Hvala puno i bez treme. Ljilja, odlični ste. Hvala. Ovo je tako izgleda. Hvala puno. A rekli smo već da je u Skupštini grada u toku operativni